ni metha ya ntito ya werutha ithatu inkugwate ugeni. Ino ni mwisha ntito iria tukubanganiritie. Wamba kiwandani gia kaua kiarai egoji muntu kwithirwa akwirite ku. Kamanyaki mushie ugishwaga mwiri wa mwendo wao muburuni wa Tana. Ikanukia ria kamiti ya ugima ya Senate kiri gavana wa Isiolo. Wangirwa biashara ya matatu kugia uguoya ni endikithiari ya finance bill igasha ukuru. Iria wetu wa mathithio tuko monde ni Purity Richard. Nkunia igana shia kaoa iria ni shia kiwanda kia rai rungu rwa society ya mitine wandini ya Egoji East nembie utuku wa gukira muthenya wa umundi muntu utikumenyekana nethirwa kwirite ikumbeni na arimu benjara na maguru na kanywa kawe gakunikwa na gitamba. Arimi mariuga nkunia 70 irari cia grade 1 na cio nkunia 30 grade 2 cia mugana wa mbia milioni 3 ni makwenda ucunkuni wa ndani kuruthwa na karugi baria ona marombete urungamiri wa factory ino ushunku na nontu kawagaka karari kendu ntuko ya umundi mutugi kare hatuambererie na inu cia kiriga. Kiriga na kimako nikionekene kiri factory ya kawa ya raiere rirungurwa society ya kawa ya miti nentere chegojisti areo tuko baukira na rwa kawa kariro nkunia 70 kangirendi mwana nkunia 30 kangirendi jere kegia mungana jwa chiringi milioni 3 kawa kada kwerekana karayiro da kenda chio tuko araba kugano kamba bara unera murango na bethira bakigwata mukaria bamutheka maguru na kinyanjara mukari uraba ugete athauriro rukiri ni abisa bagito kya polisi Kegoji barabejera gukujire karikarire na bethira bakiambeire ochunkoni nyume abo kuringirwa riboti thirira watchman umwe atheki maguru na njara na muromo kuringana factory manager ajuga ni nkunia 70 ja P1 grade 1 na nkunia 3 ja P2 no kaya kuthia evaluation yuna approximately milioni 3 na ndeke makokera getigete benge kanywa kami ni kwithira nchukune je ni kwithirwa mwiri jwa mutano wa kurubo gategate akwirite ku uro kutheki njara na maguru na bisabo karia mbere bakamata mwiri jou bethira bakeju magaria ome na kuria mwingi ketha na bethira bakimumenyaga indi akaribo bonde bogane mugeni batakumumenya bene kukuguri na muntu ungi tutame abariu muntu meake gategate abwena kutheki maguru na miromo na ija kate kurio tha itukinyire uchunkuni bwege kwiwa kawa kauborombi kuthithekana mpwe mono aremi na tongere bauko barirombo uchunkuni bobo ambire kire tongere ba society je arabioria kathumba bikwethira bikyoranwa na kiambere factory je tonekene na mwiriga ni murango jomo akejora ingi atongere factory je ne bore to kuromba bisabo karia kirege tuoke goju wana bakonyora kawa untubura botombeta kuthitheka nekege tomikurare na mukari omwekere factory je na bethagirwa bare baire na bonge bagutegera nenya kawa karakara yero kararege ikwetho kone kwendwa ntuko ya narua one thing watchman ndigwala ari omwe ungi atariku kiabiere ndiona factory tena ngeti sendi yoyire ngoshoka nkwirwa kinyane ndisi ayo
na ala baracecire onyuma murango jwa cuma jutaingi leu bioria biu ni tukuria muno tukoria kera ali inside job ntuko madaraka ndi DCC ni alirie management ya factory laba kumenya bena kawa ni bete bone OCS abanengere askari ba ukaragio tuko lakini onto bubu takarikete onto nitukuona uti askari balajo kuwa na kinyango ali na OCS yambira ateri gintu takeu muntu alinge banenkera askari ba kweja ukaria kararigeti Nairobi narua kararigeti Nairobi re narua bamenya batinda kuthiuruka muno kiburi kimuno kiragitete atia ni ukiraingi muno kenda the stranger uregire kuragirwa aja ni mtu romiro ne nara go conceal evidence rero kankura kinywa tuka ndise imba kuthingata mantu. The problem is still here. Kireare mina karibanto raije ni bedrete bakimeneria bona na mobungi wa Southiment Daktari Shadrack Mweti arabone kene bakiuga mobungi ojo gotura batetaira monobare mibakawa na bakiuga kumana na tongeria bo goteke guni bonete na leo ninkwenda ko na kaendo kalinye samu yako na kuthikwa na area MP Dr. Shadrack Mweti Tuamnikele kura kwa wingi ya hizi toma lakini ande gwatuika riu toigwa taja uyu seneta na ale no gutwariria kwene guthoma ri fulani kana atia na 2027 bateja Sandiraki athurirwa ningugembia turiserete kutio nibo muonaga ajuki twamuthurele aja gaja wakatunengera ciringi 200 twatamuthura tutije ne muntu karia cithe ajokiria kabecha ari jagala Nairobi gotike ntubuka etikiria buka tukamuthura boringora rwe buka muthura Sandiraki Mweti gakana ne kabisa na ke yatomba kura uko gwetu uko na lambe kora kuri kwa wagakinya gwetu akare kuu gotike tukwenda kirwe kairi na katura sarambie ciawe andikira tukoria Sandiraki Mweti atiri batue tukumuthura ri nwe twathurire kana ni kathuri bwajaire twamuthurire ta ututhithiria atia nuntu tuotekio tugitaga atia twokire na magana jagana lakini uremete ka wote kona nkurukie magana jaire kuma metene wandi ne gojist ke shigombunge ke Southiment nke report ratito shawero reakwarietwa ne mutuge kare. Kamiti ya ugima bungeni ya Senate nirutite watho kiri munene wa Borisi gwikira mpini gavana wa county Isiolo Abdi Guyo na rwangirwa DCI kwambiriria otugiria wayo nyuma ya gavana uyu kurega kwathikira gwitwo kwawe kiri kamiti ino irethiritwe ikimwita maita mamengi umundi haretitwe kwerensha thina iria irumirite nyomba ya kwiga akuya Isiolo suria iria uritwe ni senator wa Isiolo Fatuma Dhulo. Anthony Kadenya arina riboti ino. Gavana wa kaunti ya Isiolo Abdi Guyo liwe alilegera kugwatwa ni inspector munene wa polisi Jafet Kome na mutongoro nditango jia mwingi kururi nditango ino ni nyume ya Guyo kula ukinyambela kamiti ino hiyo tungata bogima bwa mwele ya bunge ya Senate ona nyume ya watho kurutwa ni kamiti ino atethiro agikinyia gusoke biolia bia senator wa Isiolo Fatuma Dhulo that we ask the DPP and the IG to arrest and prosecute. I don't think as a senatorial committee we have time to come and listen. So to that governor, having given him the opportunity first to even respond. This is a matter that has taken more than 6 months. We wrote to the governor. He not only failed to respond, he failed to resend the documents. We invited the governor to appear before this committee. He failed to appear. We've summoned the governor to appear before the committee. He has failed to honor the summons twice. We are left with no other option other than to ask the IG and the DPP to actually arrest and prosecute him. Kiriji karojia kamiti ene ogima bwa mwele ya bunge ya Senate Gavana Guyo alelegire tukwereithia mbere ya kamiti eno gitumi utungata bukwa mitikiro nyomba ja kwiga bimba ya Isiolo ona nyume ya rwangi ro utungata kaunti ya Isiolo kunenkirwa kigina kinene and it should be very clear
to all public servants in this country, both county and national, that for as long as you accept to be given resources to manage on behalf of the public, on an equal measure, you should accept to account for the same resources. We have prosecuted this matter, and I think the instructions to the IG should be, Chair, to arrest the governor and imprison him for a term of 6 months. Kulingana na seneta wa kaunti ya Isiolo Fatuma Dulo akariba kaunti ni bakwangaika muno ni kwa kwiga meli yaendwa bao. The county referral hospital is a ghost actually institution. Imagine security officers who have not been paid for 9 months and they are the gate manning the hospital. 9 months. Casuals who are supposed to take care of patients and also the building, they have not been paid for more than a year. And we keep on sending money. We must take Isiolo as an example to deal with those officers who are rogue. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Munini wa governor county ni ya Tharaka Nithi Nyagamu Israeli na bithurite ati thirikari ya county ni thiritwe gikurukira kagitaga kaumu kubingia mirandi ya uthie na mbere na nkinyagia uribi wa mishara kiri aruti wira ni baria augite ubumanitie na thirikari inene kwithirwa ikirekereria mbesha kiri thirikari cia matura iri ncerere na uritie akari matikangentere MC iguru ya barabara iria ikwirigirwa kuthondekwa na ntuti kwenda kwao. Samuel Gaishima ena riboti inu. Intere cha muungoni kiathoni kia mothi wa guchwambia cha urigiti Bwalis Rwege ora imurutingoge wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ora akwendekana kuthi kurigitwa nthiguru ya India nyuma ya kwajua murimo wa kansa. Aramunini wa governor Wilson Muisiraeli aithurite ati thirikari ya kaunti ni ukurukira gumubonene nuntu bwa thirikari nene kurega kurekeria kigina kia rugai kiri thirikari ya kaunti kagita kareo. Muisiraeli ariuga ati aruti wira ba thirikari no ya kaunti kagita kamwe ibaukara kwa meri nkutho batari michara nuntu bwa guchererwo gukwambia kaunti no yaturenga yo miendete na ngai tucokeria ngai ngaro no tubwari da shepu mbega ya ngavana na ruti beto ba wira ngai abarari me muno because you have endured, we have endured, we are experiencing difficulties in our leadership. Mebona tukwenda muno otabona nje swali ya rutwa rone akwenda ende mwele no kolega otaba bonda ugau neto kwenda kuona barabara jione je smooth lakini to akinya ke resources na economy mbo mweno na ta omo kukumanje alo kumande amaito mwende amaito seria ndao no ndonge mo motole ko to lakini bwana ngaromba mutungatiri wetu na heorasi biba mure betole magutama weone kwa Musa okeria njara werenga itachi the national government ria at the top bamenye mtoko ria na njara ne akoya. Nkuruki Muisiraeli ariuga ati guchererwo gukwambia igutimite thirikari ya kaunti ikagambia cia mirandi muno uthondeki bo barabara bora akuga nkuruki ibogitaritwe imbura inene irairauraga akirombaga akari batikamenerie MCA Bagono ntuba kuthukanga wachio. Sisi kama serikali ya eneo ngatuji ya Tharaka Nithi tuwe tayari kuburutira wira, give us time. No tulimete une kwa ulete muno nemije simu abaingi baba ko libo barabara lakini number 1 kwa bua tokaina nero ya kwa yiga otaba bonda uga eno ndo number 1 wamba kulia mwesimu gaturo wamba kulia mwesimu ondi uya ku okemweraga barabara kiatho iki nkuruki igitigitwe na atongoria bangi baingi barabauritie akari bairutanirie gutethanagiria kagita kama thina ta mama mambajua tuthari magwa ni mauntu maria mega tururagira antu babangi thiatha ndenderaga antu ana baku kana antu baraba gukonie bandami yaku onoka mutethia atia tekionaga kuma iguru lakini extra ukatedia mtu andamu wengi ukatedia mtoto wa family yaku
no tedio fulani ngai ni araitagĩria na akona aua gũkuongera max onoka ira ana pa kuchukuru ĩrĩkũ utege ndarimo kona au ni wĩra waku lakini ro atedia kana kange ga ofan na mwana onge kana wa muge kulungu kwenda tedio tabora twejite gutedia ri ani utukona kitharimo tisa sawa Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Rwang'iro biashara ya matatu ni rwarĩtie uguoya waru yendekithia ria watho wa finance bill ugakurukua maugite thirikari ya Rais Ruto ikabinyiria kuongerera ugoti mo matethirwa marina bunge bwa kurutha tiga gutigana na biashara ino nontu matethirwa makithungiria nombi mibukoni ni makuromba abunge kwarura icunci cia watho uyu iria ikubinyiria mu Kenya banene ni kenda biashara itikabaragane Muthuri Muriuki Enant Twenu. Ngwatano nene matatu kumaja kaunti ya Meru batongerete mwandiki wa munene Nwen Joseph Bundi bagwitana biashara matatu ina umo mono rinto kathuma bitho bigitia ndi ariria unde sector ne yetu matatu batu ito aringe kireto aringe kaigwitia kwa mauta to aringe kaigwitia kwa spares to aringe kaimanto ja mainge jara thirikari etonyithirie kuma insurance kuma mbio tege ntugitaitia antu baba inge bo kuona inya no ntokuwa bamwe betu batina ngari teka benda batina ngari no ntubakwenda abatunyire ngari cia repossessed ni antwara bato the financiers bankira cia to guririte ngari no ntantu ibaremere ikurea ngari amna bubu akirira manto yake finance bill agaweke yokuruka ina mendekithio yake matatu biashara matatu kebekere maburu kiangalia kwa hiyo gari bei yake ni 5 million 5 million balance yake per year ni 325 ukicalculate divide by 12 is around 30,000 per month hiyo ni insurance peke yake. Ukija kwa loan kwa financier hiyo gari the same tunalipa around 180,000 per month. Tunaweka around figure inakuja kitu 200,000 per month kwa sababu iko tu vitu vingine hapo tunafanya. So ukiangalia 230 hiyo ni insurance na finance ile pesa nataka kwangu. Serikali nayo inakuja inatuwekea 2.5 ambao 2.5 it's around kwa mwaka inakuja 125,000 per month per year. Ukicalculate ina translate to around 10,500 per month. So ukiweka hiyo yote uniambie ni nani biashara yetu vile iko siku hizi ambao bei ya petroli imeenda juu, spares imeenda juu, tumeruhusi customers kwa sababu most of them cannot afford. So ni kumalisha biashara yetu kabisa. Nataka kuhakikishia tutakuwa na biashara ya matatu. Mheshimiwa Ndaundi na MPs wengine mustand na mtu support na mtu saidi. Ona kijage thiba kuromba bunge mbethe bakibeberia thineji beno gwati abunge pomba kuria gobago tu. Itokomea twinogua mono no MP babetu ntukoiba ina rwimbo rwa thirikari yugiro tekyo bagaruka no kaigwa baitata nara bakiuga abo ibagwatirwo njara ibagwatirwo mimero ationa bakuthithia ende ile tukuga atiri kwariama mbiru ewe yejo kuruka batu twakara nthiguru tutirimane turia na matatu twenendi quarters yetu Nairobi Matatu Owners Association tukare nthiguru tuone what next no ntuti biashara ni tukethira turi tukathugania ntiumba kuga na ina tatumba kuthithia lakini twakara nthiguru tuone ora tukathithia no tutithira twi biashara na tutiumba biashara eu mbiru ewe ekuruku ewe kalisi na muthiene na ndia kiama baba ba MCO municipality Machokio kumania ndiunga yao kiri gavana ankwenda kuga baba le aja ujo na bala vete kwa gavana ivo wenye matatu na matatu nyo tuga ikwambia Nissan na buses ivo beta Matatu Owners Association na ivo bathurirwe representative wa matatu atomi kuma Nairobi. Otherwise mheshimiwa Kare na kwinyia guku nene atukwira bai watongeria ba matatu urokwira atebo ni twije ibaba ende ukeja kwithwa winonge pengine ukuona nwe utajukitwe kana utareo ugeria kugikia makina kana ingania Kalefu kuga kwe batigirwo me na ndwa kwendwa ejete kimatatu tukaga ibao bau na tukenda kubona muno bau batigirwo me na bakwenda kurwa kureta ndwa sector yetu matatu takwaraia na mugambo jumwe tuya Meru na twaria na sauti imwe tutikwenda kwitha kwe muntu wetu uri ome turenda kwitha tugwatene twigintu kimona tukiaraia sauti imwe twaria thirikari kombo tutethio wethithirie. Muthuri Muriuki Weru TV mutirijwa Kangangi. Hatuokia kanya ga kunogoka banini.
ana bako ni botoro barujo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira rujo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthitho kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nonto bwako tutiritaga murimo joshukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 ya mushogoro maoa turisa Maclodge nyuma ya Ken Silva na no turiongera ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 ya mushogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njay Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaramu Njay Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Juju, jogua timbaru ni Weru TV na Weru FM.
Orengi nkugwatia ugeni Rais William Ruto ntukoya umundi nekirite kirore watho wa kugambia nthini ya Kenya kiri mwaka wa uyu wa 2024 watho uyu ugatigira makaunti ni makugwata bilioni 461 nayo thirikari inene ikigwataga trillion 5 nikenda kubingia uthie na mbere. May these documents go to serve the purpose for which it was intended to serve. Mighty Father, these resources that you've given us as a country, may it be used prudently by our people and our leaders to transform this nation. Your Excellency, this state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for presidential assent of the Supplementary Appropriations number 2 of financial year 2023-2024 and the Division of Revenue Bill 2024. The bill advances the administration's fiscal consolidation plan through expenditure rationalization. In that endeavor, the bill reduces the overall budget for financial year 2023-2024 by Kenya shillings 132.46 billion from Kenya shillings 3,981.53 billion to Kenya shillings 3,848.07 billion. The other aspect of it with respect to Article 223, Your Excellency, is to allow the national government to undertake certain humanitarian measures in areas that have been hit by the floods. Subsidy for fertilizer. There are also certain funds which have been directed to mopping up of excess milk that have been produced by our farmers, Your Excellency. Akarima Nairuru wa dini ya Ntobeto ya Kiongo matongoretwe ni MCA wao nimeumirite gutarira kurega kwiganirwa kwao ni kiria makuga nikwaga mwerekera ukonie buria kithima kia runchi gikwinjwa rungurwa mubango wa Sibab. Mariuga ni mari makwanirwa ni makwiro ni mutaramu wa winjo uyu amera kithima iki kenjwa skuruni ya Nairuru indi marina ugoya nontu uyu ontuti mubingi mariuga ni mari na manyo utongaritwe ni DCC wao inde utintaira maombire kuona kumane na mushemanio uyu. Nicholas Chabari naraniritie na mo atutumira riboti ino. Babone akariba ntora ya Nairuru baraba etheritwe ebae na wirigiro bonene nyuma ya kwirikana ati murandi wa Sivap wa kwenja akithima cukuru ya primary ya Nairuru ukuya kwanjiria na umabona maragita makwenja aroje emakinya na manjiria kwenja ende baligwa mubango ujo no karite ta kugia aruo nyuma ya maragita makwanjiria kwenda akwebera bantu agu kinyambere ya roje rutira turika bakirigagwa na ata gukuthi na baina kimako ati makaya kwebera agu bakwaga roje buru contract ya iranjiria kwenja ro igwaretere thina maranjiria kuwa roi ruti kuoneka maranjiria kuwa ground ni collapse maranjiria kuwa mantu yatekweleka lakini ria community ya karire nthe ya uwa tutetegeria machine isi umba weta contractora ne yereringi ara ake agwenja mita 360 of which batu turi antu betwe turi antu bana Nairuru turi antu bantu rei itowete kiote mita sianjiro 360 ni urongo ibi mbese cia rweto rikwenda kuriwa no tero twetikiria mbese cia community iriwa no ntugia kwenda kuolelia antu banture baura mutungi umwe 350 bana iroro ya tororo roe turawerwa muno twameana beto bautethuka na bayoyo bako bautethuka no ndo intaitero kumandre musiara mwangata akoranda to yoyo tayi twa kubaroro tororo ura totakubobo boya rito kwanda baturo tororo rweto na bila to kwenda tweka aji bana iroro kuitwe kwena moe bila to kwenda iroe na lori ira ikiumara ne ida roe kana lori oe kinyero kone kana kirasina kikamo mororo enjwe oe kinyero kone ka kiorona kikamo mororo enjwe tonteria to tena roe to lazima to kona roe na lori ritiebe la tutonyete roe ire ya siukumete ingina si itore na ina susukumesa kwenja roe ronge ende torenda malori ya eta bobwe then give and take jau ya yukuma yana yo yotora so tikatire o baruba kwenda kuria mbesha yu utembe sikare wa irwe rwa kuthurwa kuno na irwe rwa mami eto eta kwira roya thindi tuketha mwanja nkime itaya
ase orokera thaa 12 kuocoka ni thaa 7 twatiri menye begora bitete na mwanka thai woinda ndaurwa ndamwe korwo no kature ya thine roe oni ana bako batata cukuru dware no ntoba wacio roe kumania na matheta mama kuri na Karibaba, DCC wa subcounty ya Mutuatetwe Sylvester Mwangulu wamwe na mbuto yake atongoria kinya bagwatanirite na bakuma akaunti ibajire kubathikiria no ende Mwangulu athiria muchemanio kinya mbata kwiba kugwatanira untu bura batigirwa Kariba kitheta bakiuga ati Mwangulu kinya kubagira gitiyo. Hii mradi yenu imepitia kwa wizara ya kilimo. Ni atapendekeza watu wale. Hawana tunasikia. Hii imetoka hapana shauti hiyo namna hiyo mpaka kila mwananchi aelewe. Ndio wewe hata umeenda shule peke yako atakueleza certificate labda una ndio shauti nini kwani naongea na ulinga vijana niheshimu sana sikiliza tu hayo shauti tunakuja kujadiliana na tuna saa kukaa hapa. DCC wetu ajamaliza mkutano vile tulikuwa tunatarajia juu hii shule ni yetu na watoto wako hii shule ni wetu na ndio tunatetea wapate maji. Alafu anatukana wananchi akiwa anasema eti hao wananchi ni wavuta bangi, wavuta pombe. Alafu tukiwa tunatetea maji kweli sisi ni walevi. Bado tulionekana tuli alevi tuli yetu au ya mantu ya roe kwa tuika tuli yetu alevi. Na DCC kairi yetu eta alevi na nywa bangi na buranko menya asoka anabai beto ikaba bare kuthama ntuko yele tone roe ndwake yoto tisha akiwa itokoringa kelele akatolebi na akiwa atweka ndene ne tona siabura yani anene beka wande ne bakolomera misimiti tondokere thwa koloma simitine toerende nya simiti lo no tokolome batwe lakini tone roe ndisi sijui unaitwa nani. Nataka ujue hivi community ya Nairoro imeongea na sauti ni moja. Kama si maji hiyo lori. Kuma Nairoro Gembe North, Petan Class, Chabari. Kambuni ya Ronse County ya Embu Ewasco nianirite kuthungira ashara ya milioni 3 o mweri nontu wa wamba wa mita gutabarikia banene kuringana na mwerekeria munene wa kambuni ino augite mwankatha ino kwina magamba kenda maria makinyitie mbere ya koti kuthitanga antu na wamba uyu riu ni mukuromba mwingi withirwe ukimenyera abanene ni kenda kwebana na wamba wa mita ciao. Rita Mwaniki hataririe. Kambuni ya mai ya Embu niyo Ewasco nikoretwe igitambia mwegana wa milioni 3 wa mweri kumana na wei wa mita uria ukoretwe kuo na njira nene thiini wa mieri 6 mithiru. Ino ni kuringana na mutongoria wa kambuni ino niwe engineer James Njoe akiaria na njira ya mwanya na nyomba yetu ya movoro. Nayo ni yongerera na revenue ota yetu taruku mweri wa 10 twai na revenue yetu ya 30% na ogwe wengi bete ya kinya bandu ya kitwika 35 kogwe yo 5% no to me attribute ndo awiri ocio mita na weito 5% ya mita icio guo gonda kuga wa mweri ni turata milioni 3 guku akireganaga na miario iria ikoretwo kuo ati wei uyu ukoretwo ugitavanua ni aruti wira a kambuni ino ya Ewasco. Aruti wira wetu matikoretwo magiusikana undu uyu tondu ndo ambere tutigaira tu mitambikira ringi kogwe mita yakuwa negaewa tutingivota gwikira mita ya mundu wingi mundu akagira mita injeru pio na nginya thiko ino mita icio ya watu tiraitumira ringi tondu turatumira mita cia plastic na mita cia guyaiwa cia cuma. Wa uguo Njoe ni uratariria niki gitumi mita iria marekirira atumiri a mai mama mao irakorwa cia bei ya iguru ikiringanithwa na kambuni iria cingi cia mai thiini wa kaunti ya Embu. Morning nginya rekondi goko mita tu tukoraga 3200 mita iria mbese cheapest pio na ngiani cene goko kwa Embu County igumangirigire na 500 na ita kwa class A na tutumaga class A because class A ni kuga mita yono kinya bandu either erogame kana etengere muno kwa ndwagia readings mbega tutumaga mita ita kwa class B which is a high quality. Njoe ni urarikiria kuria mwingi kumatetheria kuthiria wei uyu wa mita ciao na njira ya kumeririra ni ariku mareka ciiko ino cia wikinai. Guku akiongagirira kuga aria makagwatwa magakorwa magiocoro makinya maviu ma kiwatho wa riria andu kenda tayari magwatitwe na gukinywa igotiri. No ati makiria ni kwira wananchi mathia na mbere gutunyitirira
mwana kono kora wa magataba ripoti na ni tuvetwa ripoti nyingi muno tukunyita ai meganona amita icio na gutoria twina cira ta kindu kenda ira ciegotire na nituraromeria lead cia mita kadha na rama koretwa magiatwa na marito mao na tuvesanite kuiwata polisi makora makithuthurua. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ni kwithiritwe na gukura gukunene kiri urimi wa majani ntere cia Igembe barari ukonekanite matunda mamega kiri marebi ma murimi. Akeria mwerekeria wa kiwanda gia Akachio Mwathia Njau na tariritie gukura kwa gukirira kwa maguri kuma shilingi 19 mwanka 25 kilo ya majani na yo bonus gukinya shilingi 46 kuma kiri shilingi 19 onto uria ni wa gukene Akachio Mwankatha ino irina abantu bakuyukiria majani 14 onto tumite ona barabara cia ntere inu ibua. Dennis Mugendi hataririe igukujiritwe kuriba urimine bwa majani nterene cia Akachio gicone kya ubunge kya Igembe South na arimi nandi bali na gya gwikumeria arene kuringana murungamiri wabo Mungathia Njau uria kwathira atikiri igitarikai ikuonekene gwitia ko mareja Georgia omweri bonus na mauntune jangi njukia kanya ko chokiria arimi ba Akachio electoral area no ntwa kanya kara ba mpere myaka 3 batwerebe na matumaini manene sana ya kuona mbesa na tochi umaniria tu na arimi management na directors tomba ku improve payment cio muno cia mweri kuma 19 sekinya 25 bona citwethere 19 mwanka thai twarite 45 na mwake ne yo kilo twakethete maya ni atu turendetie bwa muno no $1 na euro turenda cha 3 na average $3.2 wiko na turenda cha 5 o kilo Kumbi ira tuthuranirite cia arimi betu mwaka yu tuthuranirite mbeci nyingi muno ira bakona na tuimbia cia tu cio ire au Akachio aliwa nyane gukujiritwe miako ya ibanda BBR Kithumba kienda kunyiria akari murigo jwa ngendo cia kuraja na mutintikano ibandene kuria kinya barabara inyingi ithondeketwe kienda kwagirithia ugendi na kuma ndio tonya Akachio ndethira arimi bakiri ya thina muno ni ibanda thai ndurite ibanda 14 thai arimi bakwa bakuwirwa no ntobaithimira mayani okue na alafu nyambe chira chare wana ntobele cia sesire cia barabara cia kumaintain barabara thai twekirite ibandene na ibanda ibyo ndurite twekira maramu na kwa tweka kinya mbeca cia tiala twatura maramu ketu yela turatwa arimi betu arimi betu amana tura ibandene iba weta tuyila tutwea batokinyanga ntaka babe na bikibiki babe na ngare bawetera babare nenja namba ciatura namba njeru ciatura miaka itekoritwa lakini thai ciumia biele namba njeru ikauma abwaja ujama kaina jama ingi jamega jara yarithikite Njau arira arimi bagitara na kithurano nekijite ibara ithiririe murithio mwega bakala ithiria ndene Igembe factory director ba akoro bare ba umethiria kabisa twekirite we branch na Igembe omba ukira ara yari thai ni among factory ri kubugithia bwa ndene Kenya kiego hii ni kwethese tha kuma number 1 mwanka 3 na Igembe thai esetha kuma number 1 mwanka 10 kuko ne tu improve ite thai tweta githurano na getha gikwo tariki 28 na inkoromba arimba ko bakachuringi no ntuba kuona bampere kanya ni kenda ndithia ng'ombe na yare ndithia ng'ombe ikeya ura ware ku arethirie ng'ombe ya bera ikorwo imaitha na ingi ikuyo imaitha na wende thetie nkabara etera tuyau na ng'ombe iciare na cionthe. Dennis Mugendi Weru Wikendi wandi ni Akachio Igembe South County ya Meru. Atongoria mwanya mwanya nimeumiretie kire gutethereria mbeo embethe makomaro iri rwarera rungu rwa kirabu kya mubira na rietwa Forest Rangers. Atongoria mamo maugite ino niyo njira imbega ya gukiriria ayuthi na nkuruki kumebania na utumiri wa ndawa cia mbogita. There are so many people in the world who are ready to support sports. Okay, all over the world, people want to support sports. Sports ichi to maabi achara ikeja.
Irabu those clubs ile chi na Umero ile chi Gembe paka uwe kuja ukona nyake ni kiru tere kwa kanduka kenda beja bagura sonda. That is how the economy in our villages will improve. Ugatega most of these countries, game serves a big chunk of economy. Tutinda kuwa Manchester United, Arsenal, Chelsea, thank you, na Chelsea. Okay, jakuithira Mukenya na kuma haja akarea over 400,000 ageta United Kingdom, ageta kuona Manchester United. Aba tutumba kudithia yetu nyaka uma Nairobi akeja haja. Now one of the thing ambo ere vijana, I want to do a combined team. Now that is what Oscar told me. Do a combined team of Meru football clubs. Then I'll bring you AFC Leopards yenyewe. Ikuji hapa. That combined team mcheze na hiyo AFC Leopards. Kutoka saa hiyo iende national game yenyewe. So coach wa hizi clubs nataka mnaangalia one player of Meru County wakuje wacheze na hiyo AFC Leopards na utarealize wale watu wako Nairobi bonde bakachoka aja pejita kuona na AFC Leopards peta kucheza. Toka mtu kakeja ndeji. So player doing games is the best thing that can improve our economy. Lindas vetu nyabarazu pale oda hiva tikuona jeka games chigi tukia maana. In fact, if you support game, man tujareja angija inau county zingi ya komba kuijania na those small offers that you are giving people will not be important. Kedroba in business. Newega nto wako na kanya kurumira ntishi yetu inkwendere otuko omwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithi utuko monde ara Purity Richard.